Thukuru wa kothi cia moko wa Molo Vocational Center uria uri tauni-ini ya Moro utigitwo uhana ta kiharo thutha wa nyanake iria ciarurunganaga kugwithia ruthingo rwaguo na gucoka kuthukangia. Marathukangia training rooms, marathukia equipment na iringi maraiya na maracoka marahura ngaici icio. So riu tukire kurora kana ku assess magnitude ya uthukangio ucio. Minister wa githomo kaunti-ini ya Nakuru Zippy Ngugi akieria ari thukuru-ini ucio akiuga ni kieha kinene kuona thukuru uyu uthukangitio riri urakoretwo warahuritwo na guteithiriria mbeu njithi aingi kuma Moro. This is unacceptable. Ithuĩ twita andu a Moro tutigwitikira hindi ciothe gwakorwo na ngui hanini andu magoka guthukangia indo citu iria ciagirire gukorwo cigituteithia ithuĩ na ruciaro rwitu. Tariu indo iria cithukitio tutihotete gwika assessment wega, koguo tutingihota kumenya ni wothi mbeca cigana, no ni indo cia mamilioni ma mbeca. Tuna huzuni sana kwa sababu vile ambavyo kule ambako tulikuwa tumefika kwa kutokana na usaidizi wa county government tumerudishwa nyuma mbali sana. Onayo tauni ya Moro no irathukangirio thutha wa migiko ya kugayania barabara ya rami na kuri andu mageragira gukurwo. Murugamiriri wa muthubari wa Moro Elvis Kiprono agikumithia ndeto ino riri ari mieri iri tu thutha wa cuma icio gukorwo ciagathikwo. Tulikuwa tumepanga tuweke zile bins along that route, ndio pia wakati wanabiashara wanafanya kazi zao, zile takataka ambazo wako nazo waweze kurusha kwenye hizo bins. Lakini sasa inaonekana ya kwamba tutaweza kuchukua zile pesa ndio tuweze kutumia kufanya nini? Kurekebisha ile uharibifu ambao ulifanyika. Ritana rigikio kuri aikari ya Moro na makiria mbeu njithi gwithema guthukangia indo cia muingi kuona no ikoragwo ikiguna. Tutige guthi guthukia indo iria ciagirire gukorwo cigituteithia, tondu indo ici ti cia thirikari, indo ici ni citu. Okorwo ni cukuru teno yakitwo na mbeca citu twita wananchi tondu ni ithuĩ tukirihaga taxes. Okorwo ni barata ĩyo ĩrathukio yakitwo na mbeca citu, koguo ri tugerie gu protect public property ni undu wa public interest. Tunataka condemn hicho kitendo na tuseme ya kwamba next time kama kuna any demonstration, let it be peaceful and something that will not bring destruction to the property of our people, to the businesses of our parents. Maandamano ucha na kwenda, lakini tunapoharibu vifaa vya watoto wetu ambao wanasoma ili kesho waweze kujisaidia, ni sisi wenyewe tunajirudisha nyuma. Andu-ini ha Inooro TV kuma Moro kaunti-ini ya Nakuru, nie njitagwo Joel Kimani wa Njuguna.